nakavalevu turanga Jesu. Hallelujah, hallelujah. We praise you, O God, and we glorify your name, Jesus. Hallelujah, Jesu. Nakana matawina ni singa ni ko bekinda waki na yada tale ni moni turanga Jesu. Bekem ni na siamo ti mai ni vesa viti ni vesa burura. Osakinda waki kenda na yada Jesu Kristo. Hallelujah. As you are tuning in this morning, begin to worship. Hallelujah. Ko siamo chiko mai na mataga binani sigani ko sure tiketa chiko na mataga ni ko andola bo chiko ne alomu wana kalo. Hallelujah. Wakadadambo chiko mandanga na buno ko siamo chiko mai kine na mataga ni sigani ko. Au sianga nikila na ndaki nimbula dabe ko laga ruma. Au sianga nikila na ndrendre dabe ko laga ruma chiko na mataga endai. Hallelujah. Nakanga yo kila na kalo enda garaba imbula. E kalo ndo rongo masu. Kalau ndo beso tabi, kalau dundrum berambera, kalau reida na beka kelinga, awa mandangan isulu ko tokara na mataka indai, boleh kana kalau, mataka nisingani kuwa, haleluya, wabi ni binakatak cikina na kalau ni rawa ni suleta lendo na ngauna, me raw ni biosi talani, na mataka nisinga indai. Haleluya, kerbi boso tiko ke kau siangan ni biosi tiku mai na lomani madawa bakana oso bakataka yo baka bini kata kalau ni rawa ni solietu na singani ko meu tengu meu rawa ni lakomai rawa ni mai wasiana nona bosa tu nei tabi menang karabi. Haleluya, o tiko ngango ni teitei tiku na itabi menang karabi ni teitei. Yo sapa kaliu di mandanga na taka ni kalu na mataka ni singa ni ko. Kila lebu na ngau na enda wele tu na nonda onga enda wele tu na veka baka burubura enda shenga tiku ni kila. Haleluya, na vei sekondi endua na tamata e kadhibi tiku na nona mbula. Yana kame na baka bimbi taka chiko na mataka ni singa endai. Na bimbi ni alo ni tamata. Merna rawata ng bulay na mataka ni singa ni kuwa. Kila ni sa tigo bigo na kadi ni kalo. Na kalo na tarongi ko kaya bakay ko siyang ni kuwa bakaya nga takati ko na kadi guri. Haleluya, na mataka ni singa ni kuwa binakata meno biyo say nga bakalakalaka membaleta na ulutanga. Nambula ni muri chisu na mataka ni singa ni kuwa. Haleluya. Ko nambula mosi ni ko na may muri chisu. Sianga ni ala taka na kalau ni kuna mai muri koya na marabu tungana i lako ko. Sianga ni ala taka chisu ni kuna mai muri koya. Haleluya, na set na numumbula. Sembera mandangan da tiga buna matakan singa ni ko kere ke anda mentana tubu sombu mandangan na masu turanga chisu sa tambor bekem ni na bata-bata ni biyo sevi na kongko. Haleluya, al tambor ni turanga na non rambula na siya mati kumay na Facebook. Makatalanga kina na non rambulan na siya mati kumana YouTube na mataka ni singa ni kuwa. Au sa masu turanga mo nilumuta na ibata-bata ni benga rabi. Nilumuta na message na miwasi na mataka ni singa ni kuwa. Turanga mena tarana non rambula. Mena baka ungetira. Mena baka yalonganga tikira na mataka ni singa ni kuwa. Diendo ambeka na sarabati kumay na video ngo na mataka ni singa ni kuwa. Au ira na rabay na replay. Dombe ka sana numo chiko mesa na sukai muri dombe ka ina numo chiko kate me muri chisu mbaleta na ndrendre ni mbula o masu turanga chisu na mataka ni singa ni kuwa moni wakayanga teki au me undomo muni veira na mataka ni singa ni kuwa kerene veli utaki no muni alo tambo na mataka indai chisu ni lumundrondo taka na bunongo. Merna bakila na ilum, merna bakila na nomuni serau, merna bakila ni kemuni wasa na mataka ni singa ni kuwa. Haleluya.
turanga na alo tambu ni imbuta na nomuni bosa ni tembe ni musungu ena mataka ni singa indai. Haleluya. Sanga imasu sianga na yatatani ada mninga uchisu na ni mami wakambola ndina ndondonga. Emeni au bekinda baki bekemni na siya matiko na Facebook pakatal nga kina bekemni na sarap matiko na YouTube na mataka ni singa ni kuwa kaya ko na Facebook. Haleluya. Kaya ko va YouTube account o baka mamaso na mataka ni singa ni kuwa support ka na ministry ngo subscribe nga na nungu YouTube channel na mataka ni singa ni kuwa na kaya na tomani chunga na thaka ni kaluwe na mataka ni singa ni kuwa. Haleluya. Na mataka ni singa ni kuwa binakata mino biwa sei sarap kalaga bekianda mbula ni muria na ngoni turango chisu nambula ni muri chisu kilango nambula ndrendre mbaleta nangaune kusana thakabu kina no bakatule wa muri chisu ena sianga ni na kemu medha wala nga oira na tamata sior na nomu mata buwali na kemu medha saranga o setani kena nona yang ilosi yalo vela erna tusangatiko. Haleluya. Erna atektegiko kena nomu mata buwali mbaleta ni rasyanga ni rabina kata moya dhoba na bonosa bagaruta katuna kalau menonda o Jerusalemi wo ena mataka ni singa ni kuwa. Haleluya. Na mataka ni singa ni kuwa na wekangu kepakai ko lago thuru musiko na ndre na bupichi Yesu Kristo o binakatu mo bakanditigiko sianga no iko tondua nga lago thuru musiko na bei bakadhani ena mbula ni muri chisu kani polo tambo ira talanga na tadimu wakayalo ena bei sei burubura era laku thuru matali chunga na bei bakadhani ena bukunya dha Yesu Kristo au binakata meu tukono bei kuna mataka ni singa ni ko that you are not alone. Hallelujah. That there are other Christians out there who go through the same persecution as you are going through right now. Hallelujah. Ayo windua obiosi chukuna mataka ni singa ni ko I understand because I have went through the persecution. Hallelujah. The trials, oh God, in Jesus name. Au bakadhani na bukui chisu dre na mbula ni muri chisu. So mataka ni singa ni ko na nungu obiosi chukuna mataka ni ko au tukunialo ka wasiatali chunga na bika ola dhuru. So I have experienced it. Nambula ni muri chisu. Haleluya. Tukuna bango chisu ena nono bosa. Kebaka sa dhati ke mundo uko bura mundo kila ni dhati ya weliu okoya. Ebagandei tiki kenda chiko na kalu ena mataka ni singa ni kuwa itukuni chiko bango okoya. Kebaka sa dhati ke mundo bura mundo kila tiko mande liu ni dhati ya weliu bura ena mataka ni singa ni kuwa. Enda reitha pagabina kanambula ni chisu ena ibola tambo. Kasuviti bili raki demuri. Haleluya. Era bosa te koya mele adha basara ni rale baka mati koya na kaubela tai yana bune tukuna chiko chisu ke bakasa dhati o burabura tubusu tiau yana bune tukuna kina bango chisu ke bakasa dhati ke mundo burabura mundo kila ni dhati ya wili wo koya kila ke baka dhati ko tukuna tamata na mataka ni singa ni kuwa au bina kata meu na tukuna beiko na mataka ni singa ni kuwa era dhati chisu talenga ni rasember ni dhati ko na mataka ni singa ni kuwa mbale tananga ole ko santola bakina na elo mo dingomi chisu menu muturanga menu mo ibakambula kona chisu kora dhato ya sama imbula ilo mamu yana buna sara dhati ko kina mbale to chisu sange me imbula tiko ilo mamu era sianga ni dhati ko walitunga. Haleluya. Waka Vitalia era dhati ko chiko mbale tana chisu ya sama imbula tiko ilo mamu ena mataka ni singa ni kuwa iko sange maindua batake chisu yana puno tukuni kina bango chisu o yau batake tamangu kira usanduanga
Iyo namataka ni singini ko nangoni ko sa dhingo mi chisu kina. O iko bataki chisu sa andrau duanga namataka ni singini ko. Yana bune radhati ko tiko kina. Yana bune ndre chiko kina nambula ni muri chisu. Yana bune rakashe chiko kina. Yana bune rambili reki ko kina namataka ni singini ko. Yana bune radhemuri ko mekina namuloma ni mata bubale. Yana bune ramboko kina na adam mena bola ni kawambula. Yana bune tukuni kina orto na num mata bubale veiko mukako tali ni wili kirto meno mu mata bubale na mata kanisi ni kwa. Ena buku ichisu. Na choni na kena wase walu tikine tin kerua tukuni vekenda ni bola tambo na mata kanisi ni kwa. Sanga ibosa tali beira ko chisu kakaya. Oya unararama ke bura-bura. Kokoya sa muria wena sianga ni lako ena mbuto ena tunga veiko ena rarama ni mbula. Tukuni chikubango chisu ni okoya ena rarama ke bura-bura. Nangauna iko sa thingomi chisu kina meno muturanga meno muibaga mbula. Kona mbuto mbuto chiungore veiko. Sanga ikautani sanga yadho mo rarama mbaleta nadhava. Na rarama ni mbula sama imbula tiko veiko. Nambula ni mbuto ongo nambula ni bala dha. Ia ni lako mena rara mo chisu kauta tanyo ko na ngandre kinambula ni bala dha mena no mbula. Haleluya. Ya na bunu tukuni kiri bango ni bola tambu o ira sa tiku na mbuto era sa reda indona rara malib. Ya na bunu era sa tukuni kiri bango beiko na mataka ni singani ko sa mbula sarango iko. Sa ndo tani na kemurei rai. O sa rei mbula mai. O sa rei binakamai na mataka ni singani ko ambaleta na daba. Na rarama ni mbula sa mai mbula tiko elamamu na ngoni turango Yesu Kristo. Na mbula ni muri Yesu sananga mai kauta tanyo ko na mbula dukan dukali ke na mbula wakasisila ke na mbula sanga mai weso taka ko na mbula. Yana mataka ni singani ko. Yana buno irna no friends. Ersa sianga ni rangi kambiti ko mai baleta na daba. Nambuto erendo wakila kina no mumbuleliu sarasa sianga ni wakila. Ersa wakila endo tani na haleluya. Nandraki ni mbula iko sa kato na mbula ni rarama na mataka ni singani ko. Amen haleluya. Yana bu nersa tigebu merraida kina na bisau kina no mumbula. Bula binaka brothers Kobe binaka bagalebu na sema mai na mataka ni ko. Haleluya. Kila na mataka ni sigani kuwa. Au na vio seiti go na tukuni alo takatali tsungaini na nongumbule na mataka ni sigani kuwa. Au na tumbuthe kichukumai ndoke ni tapakai la. Ina ngau na sa dhuru makino tigibu membiu ni lala ngona. Sa tigibu membiu nambula pakabura-bura nambula ni mbuto-mbuto. Sa tigibu membiu na nambula ni bala-bala. Baleta na tapa nararama ni mbulo chisu pakatiko sama imbula elomamu. Yana buno kwa sabi so takakina na no mbula na mataka ni singani ko. Kila ni rare tiko me banko era sarede tiko endona ra no mbula. Era sarede tiko endona bisa ukina no mbula eno mataka ni singani ko bina katumo bakandi tiki ko na mataka ni ko. Kila bakandi tiki ko tiko na no mbula ni muri chisu. Dina ni sianga ni rawa rongata. There is a price to pay. Nambula tao mo do sianga ni rawa. There is a price to pay. You will lose your family. You will lose your friends. You will lose your past life. Some of you may lose your job. Some of you may lose your business. Hallelujah. Nabida na singa sawo ti ubasaraba ti na TikTok mbaleta indo na turanga. He comes from a gay lifestyle. But when he make that decision to give his life to Jesus, he even loses his home. He got evicted. He lost his job. Because of who? Because of Jesus. That is the price we have to pay in following Jesus. It's not easy. Some of us, we may end up on the streets. Some of us, we may, hallelujah, lose our jobs that we rely on to feed our family.
So I just want to come this morning and I want to encourage those of you who are tuning in this morning. That is why the Bible says that Jesus said, I did not come to bring peace. I come bringing a sword. I come to separate you. I come to divide you. Hallelujah. That is why some place you enjoy going to, you will never go there anymore, because now God is separating you. The Bible says that He will separate the the sheep from the goat. Now hallelujah, Jesus, help me, Holy Spirit. Now you no longer become a goat, because goat, they belong to the devil, and you become the sheep. Hallelujah, Jesus, we give you praise. Na madhiu na kena wasetini tikina e tolu sanga bulkawalo na matakani singaniko ya kaivikenda ia kokoya sa sianga ni dholata na nona kaubela taika muriau sa sianga ni yanga ve yau kakunyo ko na numa chuko na muri chisu. Hallelujah, you will enjoy life. The Bible says that if you do not carry your cross, you are not worthy of me. Matthew 10:38. So if you do not carry your cross, you are not worthy of God. You are not worthy of His calling. You are not worthy of the kingdom of God. You are not worthy to enter heaven. Look at the life of the apostle. They were killed because of the gospel. Paul was beheaded. Peter was crucified upside down because of Jesus. So Jesus said, if hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Help me, Holy Spirit. If the world hates you, you must know that it hated me first. Did you know that there are two kinds of Christians? The carnal Christians and the Christians who are being led by the Holy Spirit. The carnal Christians, they mix around with everything. They mix around with holiness. There's no separation. They are not being persecuted by, hallelujah, they are not being persecuted because of the name of Jesus. They practice worldliness. They practice unholy lifestyle. They bring their sinful lifestyle into the kingdom of God. There are two kinds of Christians. So namataka ni singani kuwa, where do you stand? Are you a carnal Christian who mix sin, hallelujah, with holiness? Or you are being led by the Holy Spirit? Tukuna bangoni bola tambu ke bakai ko sianga nyo dholata chikona no mukau bela tai iko sa sianga nyo yanga ve ya uronga na matakani singani kuwa ke bakai ko dhola kau bela tai chiko ke bakai ko lagaduruma chikona rendre ana bukui ya dai Yesu Kristo ronga da bakan dei tiki ko na matakani singani kuwa kakunyo nanu mani rawa na nyo, hallelujah, kakunyo nanu ma that you ni kuna stroll nga mai ke lo malangi sara. Haleluya. Tukuna bangoni bola tambu sa rambalela ina sala kina bula tawa mundu elewe vidanga ersa kunea. Rongoda lebu erabin kata mer mai muri chisu chigo ya erabin kata chunga mer muri chigo na ngauni sala rambai lebu balitongo na ngauni sala rawa. Ngona ngauni sala ni wa relax. Ngona ngauni sala kuna stroll tunga kina. Ngona ngauni sala kuna sianga ni kuna rukaki sio na bosta kina dai chisu. Ngona ngauni sala kuna mandu ate chisu tunga kina. Kebakai ko na numa chigo iko na mai muri lo mamu chinga na mbula ni muri chisu sa sianga ni yanga be kwa. Na matakani singani ko na we kangu itukuna be kenda na ibola tambu. Na sala kina mbula engingo. Haleluya. Mosi. Ona kania na weni matamu. Ona mbili raki. Ena le yado sar merna baka mawote giko. Sara kauta tani na nomu mbula me baka ayado virtona tise peli ni chisu. Chisu mandanga baka tegiko ya ngai sulena nona mbula.
Haleluya Jisu. Kepakai ko lako dhuruma chiko. Haleluya. Nandre kania chiko na weni matamu na mataka ni singani kuwa. Dholata chiko na numbu kau belatai. Kila na bulan ni dhola kau belatai. Iko na lutu. Iko na tarambe. Haleluya. Yato na ngaune ko sa tigbu mo backslide na mataka ni singani kuwa. Tuku na weekend ni bola tambu na tamata yalon tondonu e na mbale baka vitu e na tuda kitale me dhola tale na nona kau belatai. Doni baka ta kila abaka rita ka weekend o chisu na nona lutu baka tolu. Haleluya. O chisu mandanga baka tikwa e mbale baka tolu na nona labeta chiku na kau belatai. But he never gave up. He stand up again. Melia dhobo na bunoya kalibari e na mataka ni singani kuwa. Na mataka ni singani ko na wekangu au bakarau taka chiku mai ndo tale na ulu tanga au vina kata me wasea na itukutuku membaleta na soli katini. Haleluya. Inge beso taka tale na yalo tampo na mataka ni ko me wasea na itukutuku membaleta na muri chisu. I know it's hard. Even for me it's hard. Even though I carry the title of a prophet, it's hard, it's not easy. Everything does not come easy nowadays. There is a price to pay when we follow Jesus. But many, they don't want, hallelujah, to pay the price. They just want the result. They don't want to pay the price of following Jesus, but they want to enter heaven. Oh, hallelujah. Nawe kangu siyang ni raw ng bulan ni Murichisu. So weekend na yang amin na beso utaka na nonda lotu. Ano mataka ni singa ni kuwang balata siyang ni lotu kaya dela kung may buwan na kalaw. Siyang ni lotu kaya tiko kina na yalo tambu ni kalaw. Rongoda kaya kai ko lago may na mataka ni singa ni kuwa. Yuko nanuma mo na may rongoda na itukutuku ni beba kaloma pinakatagi na mataka ni singa ni kuwa. I don't have time for that. Hallelujah. Siya nga biyaw nangon mo baka loma pinakatagi ko. So if the Holy Spirit offends you, praise God. If today's message offends you, then praise God. Hallelujah, Jesus. I have no time to be making friends with a worldly Christian. In the name of Jesus. Namarika na kinawase walu tikina itolu sa ngabulu kaba tukuna bekenda na ibola tambu iya ni sangai kadhibira mai na lewe bunga keira talengana nono tise peli sa kaya beira o koya andua sabia muriau mekakua ni muria na lomana medolata ngana nona kaubela tai kamuriau na mataka ni singa ni tai tukuna bekenda na ibola tambu ko koya ya andua sabina kata mea muriau mekakua ni muria chuko na lomana. Haleluya. Rongoda kepakai go vina kata muri loma muchi kongo sianga ni kiana bonua. Vina kata mo lelo tu Hindu, se lelo tu Muslim. Baleta ke kilenga ke na loma ni kalowe na mataka ni singa ni kuwa. Na loma na nga me baka dori na mataka ni singa ni kuwa. Yana bune masukino chisu. Nanga ono sabara le bako tiku kino kwa tukuno bango kwa turanga. If it's possible that you take this cup away from me, but not let my will be done, but your will be done. Ekilama ng Chisu that, hallelujah, only God's will must be done, not His will. E bakarita ka chuko beke ng Chisu, endo na lifestyle ni muria na kalo. Hallelujah. Tukuna bekenda ni bola tambu niko sabi na kata mo muri chisu kakun niko muria chuko na lomamu rongoda kaya kai ko na numa mo chika lomango mo kauta chiko mai na numu mbula ni mateni na lomo ni bunongo rongoda. Hallelujah. I rebuke you in the name of Jesus. Kakun yo muria chuko na lomamu iko sabi na kata mo mai muri chisu mbito na daw mateni iko sabi na kata mo mai muri chisu mbito na karabi kalo matakau. Iku sabi na kata mo muri chisu mbiuta na ngaro dha na ndau kakase na be moderi baka beitalia. Haleluya. Na lotu baka yango baleta na muri chisu
O ira na muri chisu era karabi kalo bakayalo kabakaindina ena mataka ni singa indai. Oh hallelujah. Praise God. I believe I'm speaking to somebody this morning. In the name of Jesus. Hallelujah. Chisu binaka. Hallelujah. Chisu lebu. Makaribekeya labasata. Thank you, Holy Spirit. Ikindi ya rabakanda rabasuku ya rabakaya. Ono iko siya mamay kina na matakan isinga ni kuwa. Siya mamay na Facebook. Siya mamay na YouTube. Hallelujah. Siya tagay ni na broadcast ko. Siya tagay ni na live ko. In Jesus name. Ronga ta. Levo nang daw bunaw. Nangaw na ni kuwa. Rasasya nga ni bunaw ba doon. They preach to please men. Hallelujah. Eralang kataka chiko iranir nang guys siya baki. But I'm not that kind of preacher. I don't care if you hate me. I don't care if you block me. I don't care if you unfriend me. Hallelujah. Nakangayo lang kataka nakalo. Menapakaya dhori chiko na lomana na mataka ni siga ni kuwa. Chisulemu. Hallelujah. Na choni na kena wase tini karua. Tiki na rosa nga bulu kaono e kabe kenda ni bol tambu. Kebaka sangarabia o endua me muria nga. Ia na panua kausa tiko kina ena tiko telenga kina kokoya. Sangarabia o. Ia kebaka sangarabia o endua ena baka roko teki koya kota maku. Hallelujah Jesu. Mandaraba suku ya rabakaya. Kebaka sangarabia o endua me muria nga. Kebaka iku sabi na katamong karabi chisu muri ko yang muria na mawe ni abana muria na ibaro ni mbole la roma wasa takio chisu rukaki biliraki kana kuitataki warolaki kasuwiti na matana muri ko ya chiunga na matakani singini ko kemani bagadava na kenan rendre kemani bagadava na kena mosi muri chiko nga baleta na daba kila nambula ngoe na daba mai go na bono andor na sianga ni nambula tao mundo kina e muri endaro nangai. Hallelujah. E muri endaro nangai vingo ama na isau ni nondaro muri chisu ya nambula tao mundo ya na matakani singa ni kuwa vinakadhake mo bosa taki chiko vinakadhake mo ruka kichiko vinakadhake mo bilira kichiko ena buku chisu. Hallelujah. Ronga da iko na senga ni unakania tiunga na weni matamu na beisinga kere kani bola tambu. Blessed are those who weep now. Blessed are those who weep now. E muri na marau tao mundo. Hallelujah Jesu. Ronga na luke na kena wase dhiwa. Tikina ono sanga bulu katolu etuko ne bekenda na bola tambu. Asa kaya bua ko chisu. Esenga indona tamata sa taura na isibiara kangai rai kimuri. Meanga ena mata ni tuni kalo. Hallelujah. Niko na via muria na kalo iko na senga ni una rai lesu tali chiko kina no mumbula makao. Niko sabi na katamo mai muria na kalo iko na sianga ni una rai lesu tali chiko na no mumbula vakasisila kena no mumbula ibalabalada. Hallelujah. Yana buna enduru yana buna enduri masima kina na wati loti. Nano na rai lesu tale sotomo ki komora. Rai lesu tale ko na mbula ni balabalada. Kani bola tambunga enduri masima na wati loti. Reda niko sa mai muri chisu niko na rai lesu tale chiko reda lesu tale chiko na no mumbula makawa iko na nduri masima bakayalo. Ona sianga ni no bakila na toso. Ona sianga ni no bakila na tumbu na matakani singa ni. Tukuno bangoni bola tambu menda focus chunga be chisu o ko na nonde nui na matakani singa ni.
So we kenda sa muri chisu chungai rele stal chuki muri. Rele stal chuki muri. Rele chuki nambula nomu balbalada. So we kenda sa bakamenda mista ka chuki nanonda ibalbalada. So we kenda bakamenda sa mista ka chuki nanonda ilala makau. Hallelujah. Ronga deko nanduri masi make bakai ko right chuki muri. Yana bune tukuni kenda bangoni bol tambu ko siangan yunat. Hallelujah. Yana bunu tukuni kini bekenda ni bol tambi ko na sianga ni na tor na sibiara kangai raiti ko kimuri. Mengai yanga pakata boy ko na mata ni tuni kalu. Ronga so bekenda itiko bekenda na kadi ni kalu enda gai rail stal chuko muri. Mena pakayanga tagi iko pakata na kalu ke pakai ko rail tali chuko muri. Rail tali stali chuko na no mumbula ni bala da ayur na no friends makawan. Hallelujah. Oti ngani nonda tikina na mataka ni singa indai. Na Matthew na kena wasi etini tikene tolu sanga bulu kaba kena tolu sanga bulu kalima. Do kakua ni bakasama ni usala ko mai me kota mai ke bura na bebi na kati au sa sianga ni lako mai me kota mai na bebi na kati ai sele wau nga ni kausa lako mai me tawa se rau na veta mani tangani kena veti na ni lewa kena bebu ngoni ya lewa talenga. Ronga doana trend ya do tingona. Hallelujah. And a body of Christ, interdenominational. And the sabi na katamenda, hallelujah, make peace with churches that does not belong to God. We want to make peace, hallelujah, with denominations, hallelujah, that does not preach holiness, that does not preach repentance. Tukunabango chisu, I did not come to bring peace into the world. Hallelujah. Nakachisu. Rongoda. A Christian that is being led by the Holy Spirit will have nothing to do with a Christian that is living in sin. You cannot be one with them. You cannot be mingling with them, because the Holy Spirit in you will warn you. The Holy Spirit in you will convict you to come away from this worldly trend in the name of Jesus. Interdenominational service where you come together as different denomination. Hallelujah. You don't know what they are doing. You don't know what sinful lifestyle that they are doing, and you come and you mingle around with them, and that same spirit on them, it transferred to you. That's why all of a sudden you began to have lustful feeling, lustful thoughts. Hallelujah. But you have to be careful. You have to ask the Holy Spirit first, in the name of Jesus. Are you sure that what you are doing is from the Holy Spirit? In the name of Jesus. Hallelujah. Brother, you have to hallelujah, Jesus, help me, Holy Spirit. You have to preserve your anointing. You have to be careful. Hallelujah. That is why we get attacked from demons, because we don't know where we connect ourselves. Hallelujah, Jesus. Yana bule tukuni kini ba isundo kakuwa ni bakasama ni sala ko mai me ukota mai ke burubura na bebi na kati. Tukuna bango ni boltamu shanga ni bebi na kati. Aishele wa ungana matakani siniko. Jesus came to divide us, to separate us in the name of Jesus. The reason why
your friends no longer, hallelujah, mingle around with you. It's because of the Holy Spirit is separating you from them. Baleta na yalo tambu sena ngoni turango Jisu Kristo na matagani singani ko esa tawa sei tiko mai beire sa baka bura-bura tiko. Beire sa baka bura-bura tiko na matagani singani ko. Oh hallelujah Jesus. Yekenda rabashiki. Rongoda brother Josiah ratunda wa yobina katumi bagandeti ko na matagani singani ko. As I look at your name, I see the calling of an evangelist, a street preacher, in the name of Jesus. I don't personally know you, but I see an evangelical calling upon your life in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Wabino kata me bagandeti ko, kako ni ko ready ko som. Hallelujah. I just want to let you know that God is with you. I just want to encourage you that you need to step out in faith. Stir up that gift that you have. Stir up that calling that you have in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You're not just an evangelist, but I also see calling of a pastor in the name of Jesus. I also see a calling of a pastor in the name of Jesus. Hallelujah. Rabakandeki arabashiki arabasanta. As I'm about to close this live, hallelujah, I believe that this message has blessed you. I believe that there are Christians out there who are struggling, who needs encouragement. Hallelujah. But this is what the gift of prophecy is for exaltation, for edification, and for comfort in the name of Jesus. Makarebe arabasu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we pray for Josephine Agnes right now in the name of Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, I pray that you will cover her in the name of Jesus. Hallelujah. Father, we rebuke the spirit of infirmity over the life of Josephine right now. We come against every attacks of the enemy. We bind every sickness. We bind every attacks over her life in the name of Jesus. And we rebuke that sickness over her life in Jesus' name. I speak healing and deliverance upon her in Jesus' name. Hallelujah. Rakandiri basu. Ikiarabakanda rabasu. Hallelujah. Father, I break off that sickness over her life in Jesus' name. That spirit of infirmity, that spirit of tiredness, that spirit of fatigue in the name of Jesus. That spirit that is trying to, hallelujah, block her and hinder her, and that spirit that, hallelujah, that tries to drive her back. In Jesus' name, we break it off her mind in the name of Jesus. Sister Josephine, I want to let you know that you can do it. Hallelujah. I rebuke all those negative and discouragement thoughts that comes into your mind. I rebuke it in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. As I was praying for you, I just see the word that you can do it. You can do it in the name of Jesus. Hallelujah. I don't know if it means anything to you,
But the Holy Spirit just put this in my heart just to tell you, you can do it. Thank you, Jesus. Father, we thank you for this morning. We thank you for the great message. We thank you for your presence. We thank you for the anointing this morning in the name of Jesus. I pray that you will bless everyone that is tuning in this morning on Facebook and on YouTube. I pray that this message will bless them. I pray for deliverance, oh God, over their life. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Matakan ising ini kuah sami tini to kabai kian tanah nonta bewa se o baka bina kataka beke muni na support taka tumai na ministry ko. Hallelujah. Beke muni na daw sema tumai na besa ibiti na besa burura. Bina baka lew na beto ko ni chiko na matakan ising ini kuah. Na kena sangai chiko na baka tite chiko na itutu binaka. Membaleta na ngoni turang o Jesu Kristo. Ena matakan ising indai. O tiku ngango ni tite. Hallelujah. Tiku ngango ibikau. Hallelujah. O babi ni binakatakan na elo tambu ni beba kong geti juga na matakan isingan iku. Na kena bakatiti juga na nona bosa na matakan iku. Hallelujah. So may God bless you and may you have a great and blessed day in Jesus' name.